Sian du tak teu chi bai ve kule Manipur hi India rama ni som panga thasom sang kha ko samli le pakwa khan rin lu ania an rama lu tur lo dan na permit system an nei thin po ni som pariat thasom pakha sang kha ko samnga khan ti top sak ani zui tapoka kumsom serizet nuwa ILP pe an lo ni le ta hi kan lom pui le ani Amaro chu Manipur atanga Mizoram lo zin telaka ILP kan put lo lain an near chuan kan laka ILP an put tlat thunga hian Manipur sarkar in tlang mi telaka an rir put dan ati chiang le ani tuna boina hi thil thar ani lova rei takata lo in mun to puak ke ani kumsang hi som panga akhan Manipur sarkar chuan The Protection of Manipur People's Bill 2015 to allow pass na ito anika. Bill hiyan kung saan kasakwas sa mga pakhat nulama Manipur alut tetsu Manipur mile sa nilawang ay tur ani aron titaa. Tlang miteram anso sa tayo na tur kong anson na ani. Bill rual hiyan the Manipur Land Revenue and Land Reforms 7th Amendment Bill 2015 to pass aniboka. Bill hiyan tlang mi te chen rama may tay hawin in munlo ram an nay tay na kong ahon sak tapok ani. Heng bill te hi dan pa ngay nga soy hole bukpo nilovin man mo takin minit nga chung lakin pass ani. May tay haw chen na hiyan district pa nga umin aram zawlam hi za somvel chok an lua. Tlang mi te chen na hi za song kwa vel lai zaw na in district som pakhat awma. May tay ho hiyan tlang mi te chen na rama in munloram an nay hi danin apal silva dan tharmangin ma an lata ani. Heng dan tharan siyam te hi dulo na yan tirnan ni som pakhat lakwa sang ni som pangakhan impal le lam ka in kara motor sang chuang lai nen flak dum tarin kongzo ani ah. Heta hiyan min som ve avangin kan vatel ve nge a. Martar thimi pakwate ruang kum ni don lai ni zaruk chuang ret pum lawa anda te po puanin kan vatua ma. JSC officer press conference kovin zone na thak zong song te huap tur political demand siam atul thu te kan soi ho ani. Tuna buena hi may tay hawin tlang mi te ramchu saktuma an malang na kalsel ka aniya. Manipur BJP sarkar chuan tlang mi te chen ramzaw taksu reserve forest ale wildlife sanctuary apuang taa. Churachandpur district chunga muntren khatsu wetland apuang tapoka. JCB nen in teswa samin chung kutam tak chen na nilovin an wabwai taa. Manipur hi may tay ho ram chaw ani big lova masa ta kan pipu te del ram ani. Van Noelian le Manipur raza te ka an indo fova. May tay sipay sa korchunga chuanga om po inbel te laka khan kan pasal trate antol ngailo. Trung khat pay chu Van Noelian pasal trate khan silay samruplay an susak ani. Nithum tanga sang nila somni pathum khan All Tribal Students Union chuan peaceful rally an niya. May tailamin tharum an thomas ata leisang khomula British sarkar le kuki indona riat ring na gate chu halin buay na chu apunlun chauta ani. He buay na hi may tay ho le zofa te inbay na ani ringot lova. Manipur sarkar le zofa te inbay na ani. Manipur sarkar hiyan an police commando te chu silay nen ma ruay tirin an nunga mi puiten an zui china. Nimin maya po khan morang police OC le commando te chuan ngwal ngat le laika kuwa te chu silay nen an beya thile liam enge mozat an omani. Sarkar chu buay na ching fel tura ban phal tu tur ani lain. Walaw taka tran lam tilangin inbay na amatonga atrang tazok ani. Buhay na chuwa mahiyan Manipur sarkar chuan civil mi te silay atuntir masaveka. Hiyan he buhay na hi ruwa manlok ani ziya ati chiyang le arang tayang bera president rula daturin central sarkar kan put ani.
Mizoram Sarkarin na thayang ama alahi lomom kantia at thayang angatroy omzel kantum ani. Namthil ani wangin party bill hamtran na zong loturin party tintepo kanin ani. Kumsang ni sompanga buhay na suwakhan inunaw na le pumkat na zan katil tuwa alo biyang halmaya zunglam na to aniyang kantihiyal ani ka. Tuntuma po su khat suak kandi na su ahun taka tilan alo nile taa. May tay ho te po inunaw kandi tihi an hailuwa sibing te min beilovin min vai ma vek mai anihi. Kanunaw manipura om te po in pian in sailen na muntika lo tlan siat san hau su. Ral matong tu Tribal United Volunteer te ka kan suang tak meu ateu. Zoram mi puitahi in natrualin kan navea intan kan inkau reng ania. Ato operasyon he buhay na pena hiyan naman mindin tu kan patian hiyan tiltum anay ngayang. May tayo ho tanen hiyan arorel na pakatnuaya omzui zel chi kan nitolo. Separate administration kan swalswag ngay turani. Tuntla ni somnia kan buhay na lo suatran na laysang ang Lakuki War Centenary Gate. May tayo ho inang halsi atak kang vai kuwa nga may tayo na lamkem katvel hlaa. Welcome to Greater Mizoram di intal takul may tahiyan nuk atiul ani. He buhay na hi unaw kan ni min siya tartir le tu pumkat na min petu na mga kan din suwan turman ruwale malsom na intup lonimol rose kalome.